Өздерін шығарып тұр, өзіне тапқыр ойлап тұр. Мына здание өзімізде бар, жанындағы тақтап шықпай жазып ені қарасында бомба түшкенде. Üç dört gün oldu mu gaz koyup уже. Evet, bugün de getirip alt taşlarına konu. Nizamsız neyse konu alt taşlar. Evet, onun ortasına ne koyuyorlar. Bunlar kardiler alıp bir kazılar kullanıyor. Esi акча санап отурат да. Пайда көрөт, бир да карачы, мыналарды жасатып коюн деп айтам. Мына. Сага рахмат. Ичин жакшы жасаган. Көрүнүштүү фасад сонун болсун да бар. Эми бир үлгү болду дагы мына бурчатканы жаңылап берди. Siz arendатор olsa siz de bunu oturacak. Ara tura havalar, tura pazarlıkta arabalar çıkıyor. Kanalda birinci ret bolup жатсаңыздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар.